United yamaze kuzana cyangwa se yamaze kugura GPS mu byukuri ituruka muri Leta Zunze za Amerika, China ndetse no mu gihugu cy'u Faransa. Iyi GPS mu byukuri bazanye n'intwaro rutura yamaze gufata ikirere cyose ahangaha kujyanye n'indege ho rwose ni wala kabisa kujyanye n'indege rwose ngo nta ndege bashaka izakongera guturuka Bujumbura. Ahangaha n'ubundi nk'ibisanzwe baye basaga nka bari bamaze kubikora, ariko ino GPS yakangaranyije Bujumbura ndetse na Kinshasa. Iyi GPS amakuru atubwira ko ngo base nk'abari kuvugutira umuti udasanzwe leta ya Bujumbura kubijyanye na Sukhoi ndetse na drone bakomeje kugenda bagabaho. Ahangaha rero bavuga ko iyi GPS ikintu igiye gukora ngo igiye kujya igerageza ku trackinga izi ndege zikigera mu kirere. Amakuru mwahishwe mutazi nyuma ko bacanshoro bagabye igitero kuri 23 hano hejuru. Amakuru bavuga ko kuva ejo kugeza umunsi mu rukerera mu gitondo ingabo z'u Burundi, FRDC na Wazalendo bamaze kubarura amagera kuri 48 bamaze kwasiga ubuzima, ariko tukaba tutaramenya urugamba rwabo barutangize ngo kuba bafata umujyi wa Bujumbura cyangwa se kuba bakataka Bujumbura. Aya ngaya akaba arimo ko amakuru ahagaze mu buryo mwe cyangwa ubundi, ndetse amakuru avuga ko Uvira isaha yamaze gushyirwa muri target ndetse bisa nkaho byatangiye. Iyi nama yavuyemo imyanzuro idasanzwe ku rwego rukomeye cyane. Iyi ni nama rero mu byukuri yanzuye ko umuntu ugomba kuza kwibura urugamba rwanga kwataka Uvira ari umugabo wita General Baudouin Ngaruye. Ngire musubiremo General Baudouin Ngaruye, ngire musubiremo General Baudouin. Reka anongere mbasuhuze bakunzi baruhuka info, ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri bice bitandukanye, abari majyepfo amajyaruguru basazo berya bwaryo mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Hanyuma muri amasaha ni ku gicamunsi tuje mu makuru agezweho, ni muri update harimo breaking news ndetse n'amakuru adasanzwe. Mu byukuri rero mu byukuri cyo masaba nta kindi ni ukubana natwe, ntago byoroshye nakana gato. Muri aya makuru mbazanye mu gicamunsi nabwira ko umutwe nyeshyamba uhagarariwe na Emmanuel General Store Makenga, uyu mugabo w'intarumikwa rwose amakuru avuga ko yamaze gukangaranya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Iyo wenda turagaruka ku byemezo byafashwe, ariko turareba kuri GPS cyangwa se intwaro y'ikoranabuhanga ije nshyashya ikurikira indi ntwaro yari imaze iminsi iza. Iyi ntwaro mu by'ukuri rero from America ni intwaro ituguturuka GPS baguze guturuka muri Amerika, China, France. Bivuga ko izi ntwaro zikorerwa mu bihugu uko ari bitatu. Tujye kugera tubirebera hamwe muri rusange, ese bazikiza hagana hehe intwaro zatumye burya kumbi bwose intwaro za Burundi buhungisha intwaro. Bwani magambo naga intwaro bapfuye kuzungisha gutyo gusa namakuru mbazaniye. Hanyuma turagaruka kandi kunama rutura inama karabutaka iyobowe n'umugaba mukuru w'igisirikare, ariko yaterangije abagaba ndetse n'abakomando baba 23 ubutuvugana bamaze gufata itegeko ridasanzwe ryo kurasa umujyi wa Uvira, ariko kandi urva ko na Bujumbura tagomba kwisiga. Bazana amakuru adasanzwe kandi andi makuru nzanye ahanga imbere yanjye. Amasaha 28 yahawe twirwaneho asa nk'ayamaze kurangira, ese barimo kubarasa byagenze bite? Cibitoki biravuga ko bumvikanye amasasu adasanzwe. Abacancuro 48, abacancuro FDNB ndetse n'Abazalendo biravuga ko mu rukera kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi hamaze kwivuganwa abasaga 48 hano hafi y'inkengero za Uvira ndetse no mu Uvira rwagati. Abagaba bakuru b'ingabo, inama y'abagaba bakuru b'ingabo yatangiye hano mu Rwanda, ubu tuvugana irimo turaza ku irimo yewe ndetse mbibutse ko nabo mu gihugu cy'u Burundi bahari, so urumva ko ntago byoroshye. So amakuru ni menshi, icyo basaba nta kindi no kubana natwe muri amakuru kugira ngo turebere hamwe amakuru rero yiriwe kuri Trayimirwano. Hanyuma mbahaye ikaze, icyo basaba no gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo mu byukuri ibyo musho kugenda mubenya amakuru yacu tubagezaho umunsi ku munsi. Hanyuma rero mbahaye ikaze. Ushobora kuri majyepfo majyaruguru iburasirazuba rwaryo, ushobora kuba uri muri East Africa ndetse unirwota amasimbi, ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri rusange. Hanyuma rero munyanganire sasa twanzikanye muri aya makuru yacu. Aya makuru munyemerere nyahere kuri aya masaha 28 yahawe twirwaneho. Twirwaneho ni ku munsi w'ejo ingabo z'u Burundi zatanze amasaha 28. Ziyaheza ingabo z'u Burundi zirababwira bati ingabo za twirwaneho zirabwira ati mwebwe icyo tubasaba ni ukwimuka mukava muri Mukenge. Mbibutse neza ko abaturage bari guhabwa amasaha 28
nabari gukurwa mu byabo mu rugo, nabari gukurwa mu rugo ni hari imikenke iminembwe. Ni nko gusanga mu rugo, muze kunyumva neza cyane, ni nko kugusanga mu rugo iwawe bakakubwira ngo tuguhaye amasaha aya 28 kuba wavuye mu rugo rwawe ugafunga cyangwa se ugasigura urangaje inzu ugasohoka ukagenda. Nange munyumvira ikintu kintu. Nabo rero batangaje ko nta bari buza kujya bemera bakarwana bakaguwabo aho kugira ngo bahave. Hanyuma amakuru nkuri ndani aravuga ngo murasa minembwe cyangwa se murasa mikenke Bujumbura tuyigira ubutete cyangwa tuyigira ubureti. Mane magambo mama 23 yivanze mu rugamba, numva te no kwivanga kuko nibyo navugaga kare, abo bose n'abakongomani bari mu nyungu mama 23 ishinzwe kurwanirira, bari mu mama 23 igomba kurwanirira. Rero kuvuga ngo yabyivanze mu gihe siko ndi bubivuge, kubera ko n'urugamba rubareba kuko nubwo bariyo wenda si benshi, mama 23 si benshi bari hariya ariko bariyo, yaba batariyo ubu tuvugane iyo mirikiganeho babayisohemo hari akare kuko ni bake. Ntago twavuga ngo twirwaneho baratojwe n'abaturage baba wenda baratozwa, ntago menya ngo batorezwa he, ariko aba n'abaturage bashinzwe kwirwanaho, n'abaturage birwanaho bafata imbunda bagashakisha uburyo babona imbunda bakirwanaho. None tukibaza ese ingabo z'u Burundi zirashaka iki Minembwe? Ese ko zivuga ko ziri kurwana na iyo turi mu makuru ko bavuga ko batubwira ko barwana bakarwana ngo bari gukavaringa igihugu cy'u Burundi, Iminembwe nabo babajya gukavaringa igihugu cy'u Burundi? Mwabahanga mwe mwabahanga mukurikira ibingibi, mwatubwiye iki ingabo z'u Burundi zishaka Iminembwe? Zirifuza iki? Kwimura abaturage zikabakura hariya zigafata kare agace zikakagera ku Burundi zikakomeka ku gihugu cy'u Burundi? Nicyo bashaka, bakababeshya. Barashaka gufate agace ka Minembwe hafi ya kose bakakomeka ku gihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu basezeranye na Tshisekedi ariko bigaragara ko bitazigira bikunda. Ni nayo mpamvu mubona mama 23 irwana isatirayo cyane, ijya gufata za Shabunda, igafata za Kamituga, igafata za Nzibira, Kanyora, Rugezi. Ibyo byose ni ibice bivuga ko byashaka kwigarurirwa n'igihugu cy'u Burundi ngo bakakemeka ku Burundi. Utibagiwe Runingu, Kiriba, Sange nabyo ngo bashaka kubyomeka ku gihugu cy'u Burundi, za Kavimvira nyine na Gatumba bagahuriza hamwe na Uvira bagatwara. Ibi ngibi biri muri ya masezerano y'ibanga basezeranye imbere y'ingabo z'u Burundi ziza muri Kongo. Rero abantu mutabizi, ababizi muze kutubwira, ariko ngewe amakuru mfite yanjye nk'umunyamakuru arambwira ko impamvu ingabo z'u Burundi cyangwa se neva ngewe kandi ko ndembyita ari kurwana cyane kuri kara gace, kuko ntiwambwira impamvu ari kwimura abaturage batuye muri biriya bice abarasa abica babarasa, bahawe oda yo kubarasa, bajyanye Colonel wa undi Aroni w'umwica. Muze kubyumva neza cyane, batwaye Colonel Aroni, ni Colonel Aroni w'umwicanyi uzwi, umwe wiciye umugore we akamutera grenade, niwe ngo wagiye kuyobora operation zo kwica abaturage b'abanyamurenge hari Minembwe. Rero nta wambwira ku mpamvu bashaka ko ngo bamasa 28 ngo ko bavuye muri Mikenke. Mikenke se ni mu gihugu cy'u Burundi? Mujye mureka tunaganire, ubundi Mikenke ni mu gihugu cy'u Burundi bababwira ngo bavemo. Mama 23 izatanga amasaha ibwira ingabo z'u Burundi ngo zive ku gihugu cyabo kutaka bwa muri Kongo, nabo batanga andi masaha 24 babwira ati turabara amasaha 24 kuba mwavuye mu gihugu kimwe cyo gihugu. Barajya hehe? Ngo mu Rwanda. Uraso bashaka kubohereza. Ntago turamenya ingabo z'u Burundi aho zibohereza, ariko ntago turamenya bababwira ngo twirwaneho ize kubivuye hariya irabibajyanye he. Ayo makuru muze kuyaduhereza, ariko iki yari cyo nuko urugamba rwose barwana babashaka gufata zirangabo cyangwa se abaturage babakura mu byabo kugira ngo bibira bice babyiyomekeho. Bino makuru dufite twihute cyane. Aya masaha 28 yatanzwe, ubundi nkuru kwanze ivuga gute? Amasaha 28 yatanzwe yarangiye. Amasaha 28 yarangiye. Amasaha 28 yarangiye, ka turebe ubundi nkuru bivuga iki. Amakuru turuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo z'u Burundi zamaze guha umutwe witwaje intwaro twirwaneho igihe kitarenze amasaha 28 ngo we wamaze kuva mu gace ka Mikenke ko muri commune Minembwe. Amakuru atugeraho avuga ko ingabo z'u Burundi zamaze gushinga imbunda ziremereye mu gace ka Mikarati
zifite ubushobozi bwo kurasa mu duce twa Mikenke, Mikarati na Sanganya. Amakuru atugera none kandi ava hariya atubwira ko gahunda mbi cyane bafite, barashaka kurasa Minembwe yose. Usibye nyine ntarengwa ngo ingabo z'u Burundi zatanze amakuru, kandi avuga ko Colonel André Ekembe uyobora ingabo za Kongo hariya muri biriya bice bya Minembwe, we ngo yamaze kugera ahitwa mu Gipupu. Aha twirwaneho nyina ntarengwa y'iminsi 3 yo kuba yaravuye Mikenke, bitaba ibyo akayirukana muri Minembwe akoresheje imbaraga z'imbunda. Nyuma umunyamuryango wa Mahoro Peace Association kuri uvuga ko kuva kuwa gatandatu ku itariki 18 ukwakira ingabo z'u Burundi zigose abaturage bo mu Minembwe, ibyo wagaragaje nk'indi ntambwe nshya mu kongera ubushyamirane buteguye neza bushobora kuvamo jenoside. Uyu muryango kandi uvuga ko nk'abasivile b'abanyamurenge bagaragaza ko kuva Iminembwe bajya Indondo batangiriwe n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe n'uwitwa Kakobanya. Wavuze ko nk'ayitwa Imikarati imihanda yamaze gufungwa, abanyamurenge babuzwa kugera ku masoko, mu mirima ndetse no kujya aho bashaka, mu gihe andi moko aturanye nabo abapfugiro, abanyindu, ababembe bo bafite ubwisanzure. Ngo amakuru avuga ko ngo ingabo z'u Burundi kuba bari hariya ngo si impanuka cyangwa ngo gutungurana, ni gahunda ndende yateguwe kuva muri 2017 igamije gufungira abanyamurenge mu kato, kubabohesha ingoyi y'ubukene ndetse no kubambura ubumuntu. Ngo yavuze ko kuba muri Kivu y'Amajyepfo hari ingabo z'u Burundi ziri hagati y'igihumbi 10 na 15 tifatanya n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na leta ya Kongo, bigaragaza urugendo rukabije rw'imikorere igayitse y'ingabo za kiriya gihugu. Byo kuvuga ngo urugendo rukabije n'ibiki byose ingabo z'u Burundi nyine nicyo zifuza, tutanabitinzeho atwigire mu rugamba. Niyo plan ihari mu rugamba. Twinjiye mu rugamba rero amakuru atubwira ko mu 2023 yamaze kuzana cyangwa se yamaze kugura GPS mu by'ukuri ituruka muri Leta Zunze za Amerika, China ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi GPS mu by'ukuri bazanye n'intwaro rutura yamaze gufata ikirere cyose ahangaha kujyanye n'indege ho rwose ni wala kabisa. Kujyanye n'indege rwose ngo nta ndege bashaka izakongera guturuka Bujumbura. Ahangaha n'ubundi nk'ibisanzwe baye basaga nk'abari bamaze kubikora, ariko ino GPS yakangaranyije Bujumbura ndetse na Kinshasa. Iyi GPS amakuru atubwira ko ngo base nk'abari kuvugutira umuti udasanzwe leta ya Bujumbura kubijyanye na Sukhoi ndetse na drone bakomeje kugenda bagabaho. Ahangaha rero bavuga ko iyi GPS ikintu igiye gukora ngo igiye kujya igerageza ku trackinga izi ndege zikigera mu kirere ngo bazigira ubureti, ndetse ngo ku buryo cyane cyane buriya, ariko buriya cyane buriya ni drone. Kuko drone nizo ziza zitavuga, nizo ziza zitagaragara, nizo ijya kubona ukabona zikumisheho amabombe ukabona ari kumara kugwaho gusa. Ariko iyi GPS igaragaza gutetaringa, reka mvuge gutetaringa, igaragaza gukurura byibuze ibirometero ntaramenya uko bingana, byibuze biri mu icyo kirere kugira ngo kwinjira muri icyo kirere. Mbese mu yandi magambo kwinjira muri icyo kirere iyo GPS ishobora gukurura byibuze urwo rusaku cyangwa se izo ndege abasukhoi cyangwa se drone ziri guturuka byibuze mu kilometero hafi 1000. Aha rero ngo izi GPS bazanye ndetse n'izi ntwaro zifite ubushobozi bwo gutataringa nkuko n'ubundi intwaro yindi yari ihari zikanarasa. Bivuze ngo rero izi ndege bashobora kuba noneho bazivugutiye umuti wa nyawo muti wa nyawo. Mama 23 rero ibyo gusa ntago byarangiriye aho ngaho gusa, ahubwo amakuru avuga ko nyuma kuzana iyi GPS ije guhangamura zino ndege, ahubwo ngo bitabaye ibyo ngibyo bitari cyaho ngaho,
ahubwo ngo banakoze n'inama ikomeye cyane iriyemo abajenerali iyobowe inama ikomeye cyane iyobowe na Emmanuel General Sultan Makenga. Iyi nama rero ngo niyo yahamagayemo abakomanda b'urugamba ndetse yewe n'abagaba, avuga ko rero ngo bagiye gutangiza igitero. Amakuru avuga ko nyuma y'inama bakoreye mu gihugu cy'u Burundi ikaza kuba imfabusa, neva ntayumve ntayitabire ntayikurikize, abagabo bavuga ko bagiye guca agasuzuguro bakabagaba igitero hano Bujumbura. Kugaba igitero Uvira, mu mujyi wa Uvira, bisa nkaho n'ubundi ari igitero kizamukana na Bujumbura. Aha rero mu by'ukuri biravuga ko iyi nama yababazaga ibyo bababwiye kujya gushaka bari tayari biteguye kugira ngo urugamba rwabo barutangize ngo kuba bafata umujyi wa Bujumbura cyangwa se kuba bakataka Bujumbura. Aya ngaya akaba arimo ko amakuru ahagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse amakuru avuga ko Uvira isaha n'isaha yamaze gushyirwa muri target ndetse bisa nkaho byatangiye. Iyi nama yavuyemo imyanzuro idasanzwe ku rwego rukomeye cyane. Iyi ni inama rero mu by'ukuri yanzuye ko umuntu ugomba kuza kuyobora urugamba rwanga kwataka Uvira ari umugabo wita General Baudouin Ngaruye. Nongere mbisubiremo, General Baudouin Ngaruye. Nongere mbisubiremo, General Baudouin Ngaruye. Uyu General Baudouin Ngaruye rero ngo niyo muntu ugomenyereye kurwana cyangwa se no kwataka cyangwa gukoresha intambara cyangwa se gukoresha gukomandinga urugamba rwo mu mujyi. Muramuzi mujyi wa Goma niwe n'Ubushinwa bwashize niwe wakomandinze. General Baudouin Ngaruye rero niyo utoranyijwe kuza kuyobora urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira. Tayari ibi byose rero bikaba byamaze kugenda, ariko amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi nazo ziri kugenda zimenya wagwane cyangwa se ziri kugenda zimenya nyine nazo zizagiza ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru, kuko ziri kugenda zimenya operation ziri gupangwa, kuko amakuru avuga ko ibi byose zabimenye. That's why zahise zinimura ibikoresho ziriya ntwaro. Niyo mpamvu bimuye ziriya ntwaro. Izi ntwaro rero bimuye bazimuye kuko bamaze kumenya ko baje gufata Uvira. Ariko mu by'ukuri mu kugira ngo zibe bice biraswe bikaba byatewe na Tshisekedi wakoresheje indege ze arasa ibirindiro bibiri bya 23 muri karimo impeti, bikanaterwa n'abacancuro bagabye igitero ku birindiro bya 23 hano hejuru muri gace basangiye harimo Kiriba n'ibindi bice byo bitandukanye. Amakuru adasanzwe ratugera tubwira iki? Amakuru adasanzwe tugiraho atubwira ko nta yandi mahitamo mu rukerera kumuva ku munsi ejo kugeza uyu munsi. Amakuru mwahishwe mutazi nyuma ko abacancuro bagabye igitero kuri 23 hano hejuru. Amakuru bavuga ko kuva ejo kugeza uyu munsi mu rukerera mu gitondo ingabo z'u Burundi, FRDC na Wazalendo bamaze kubarura amagera kuri 48 bamaze kwasiga ubuzima. Ariko tukaba tutaramenya ngo abacancuro ni bangahe, FDNB ni zingahe, Wazalendo ni zingahe. Ariko amakuru akavuga ko ubu tuvugana umucancuro utari buza kumuciryera, kuko ngo barashwe ku buryo bukomeye cyane bunateye n'ubwoba, ngo barashwe barashwe hanga. Aha rero mu by'ukuri amakuru akavuga ko ibirindiro bya 23 basa nkaho bari kugenda babyegeza imbere, ariko nibiri hejuru ntibabyimure. Bivuze ngo hari ibirindiro bazanya muri Kiriba, kandi hejuru yabo gato muri Mungwe harimo ibindi birindiro, Runingo harimo ibindi birindiro. Mbese basa nkaho bari kubashyira nabo basa nkaho bari kubashyira nuza basa nkaho bari kubashyira amantuza amabariyeri basa nkaho bari kubashyira amabariyeri. Ibyo rero mu by'ukuri akabye bikomeje kuzengereza izi ngabo z'abacancuro. Bikaba byatumye rero muri Uvira abahunze harimo FDNB zatangiye kugenda zisohokamo abayobozi, abacancuro bo basubiye inyuma ngo bagiye gutegura urugamba, kumbi n'uguhunga. Wazalendo bari kwanga ko zirenga Kavimvira na Gatumba, bari guhunga. Abazalendo banze ko bari kwanga ko bahunga, bari kubafatira na za Kavimvira na Gatumba. Nemba ari byo neva agiye yimba neva bya bindi bya 23 yamusabye ngo ntiyemeye Wazalendo zihungira Bujumbura, nimba ari byo cyangwa ni wari kubikora kugira ngo yirengere, kuvuga ati Wazalendo nizinjira mu hano muri kino gihugu ivumbi rirantumuka. Nawe rero akabafasha umwanzuro wo kuvuga ngo nago ndibwemere zinyinjira nahangaha. So nibyo niko ntekereza muryo ngo cyangwa ubundi. Hanyuma rero niko bimeze mu mujyi wa Uvira. Urumva ntago byoroshye. Amakuru akavuga ko Cibitoke hari kuberamo imirwano cyangwa se avugiye nk'amasasu cyo byaza Cibitoke.
biravuga ko haba havugiyemo amasasu tutaramenya ngo amasasu ari benshi bakavuga ko ari FDNB zihasubiranyemo ziri kurwasana, abandi bakavuga ati bikanzemo 23, abandi bakavuga ati Wazalendo yahageze, abandi bakavuga ati M23 yahageze. Muri aka kanya ntago turamenya ivyari byo ni ibiki bihagaze bite, ngaho ko ibyo nibyo biri kubera aho ngaho indani ahangaza zacu bitoke. Nyuma tugarutse inyuma, hari igitero kidasanzwe kivuga ko cyagabwe ku mujyi wa Goma ku munsi w'ejo, ndetse abatari bake bakaza kwasiga ubuzima. Ni igitero ngo cyewe na Wazalendo ngo bagabye igitero ku mujyi wa Goma, tutaramenya what's going on. Tero rwose mujyi wa Goma ni ibibazo hazo rwose ura mujyi ni ibibazo pe, ibibazo ura mujyi wa Goma ni ibibazo. Bagabyemo igitero baye kabiri mu cyumweru kimwe, bamwe bakahagwa, hari naho hagwe muri amwarimu bakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga w'umugore wishwe rwose. Wazalendo ngo zagabye igitero ngo harukuka imbarwa kabisa, ngo zishe benshi hano ku mujyi wa Goma, za Mugunga n'ahandi, za Sebeka Ndosho n'ahandi. Barimo baragabye igitero muri Nyiragongo, nako akomeje kuba imirwano. Kongo mu gutekana ugaruka. Nimba muzi igihe byafashe kugira ngo inkotanyi zibohora u Rwanda kandi zigashyiraho n'amakondisiyo akomeye, ni nabo n'abagabo n'abasa nkaho basabwa kugira ngo amahoro agaragare cyangwa agaruke. So nabwiye ko rero mu Rwanda ari kubera inama y'abaministiri, inama y'abagaba bakuru b'ingabo, ikaba itararangira tutaramenya imyanzuro ndetse n'ibindi byajya mbere. Inama yobowe na His Excellency Paul Kagame, hanyuma tuza kunyura turebera hamwe rero uko birimo bigenda neza cyane. Hanyuma mu yandi makuru uko nababwiye, nabwiye ko hari ibivugwa ku bijyanye n'ibiganiro byaje bishyashya hagati y'u Rwanda na DRC, kandi bishyashya anga kwa Trump. Ni ibiganiro ngewe ntashaka no gutindaho cyane, ariko intumwa z'u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva ku wa mbere ku tariki 20 ku munsi w'ejo ziteraniye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriwemo cyangwa se ruhuriweho y'umutekano rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro aho ibihugu byombi byasinye muri Kamena. Hari inkuru ngeraho nkumva sinanazivuga, ibintu bikomeje kurambirana bitarangira Tshisekedi atajya yemera akanasubiza amakuru angaha. Ibyo bijye bitangazwa n'abandi, hari ibyo kuvanga mu inama ngo Washington bitangaza kabisa, si biba n'ubundi ntibabishyire mu bikorwa, ntibabyemere. Tshisekedi agahita hamagara Wagner ati ntusinye mu masezerano. Izi misiyo rwose amafaranga bajya birira amafaranga y'amamisiyo nta kindi. Ndabashimiye, tuze kuba dusubira mu kwezi itaha. Bye bye.